खुलुमजरे ISTV पाउ मियंग ताबिरबा सिंह मुतराम नोकचरे हौजिक मरोइबा पाउ अंद्रो केंद्र की MLA T श्याम कुमार मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे सेंटर दा अहोंग लालगा मणिपुर ददी राजनीति की करीसु अवोंब पुरकलोय हाइना मिनिस्टर AK मीराबाईना फोंदोखरे अमदी मणिपुर गवर्नमेंट ना जुडिशियरी बु अतोनबी की मसागुम लोइनबीरी हाइना अंबागी प्रेसिडेंट खाइदेमनीना फोंदोखरे हौजिक पुंग पाउ अंद्रो केंद्र की MLA T श्याम कुमार बु मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ओइरिबा बैरक ओब्रायम ना श्याम कुमार बु ngasiदगी हौना प्रेसिडेंट ओइना खल्ले हाइबा चेरोल अमा श्याम कुमार मसाद पिरखरे स्टेट प्रेसिडेंट ओइरंबा किम गांगटे की महुत्ता MLA जोय किशना स्टेट प्रेसिडेंट ओइना खल्ले हाइना कांगबु अमना ममांगदा जनरल बॉडी मिफम पांथोक्तुना लाउथोखरबने अदुबो हाई कमान की अयाब लेतबना स्टेट प्रेसिडेंट असि कनाना ओइगदौरिबनो हाइबा चममनबा अमा लैदुना लाखिबने ngasi hai kamana ai bacherol ama nungthil pung mari khare helakpada tharakpadagi party ga sengba president asi khangbangam khibani hauzik delhi da lairiba MLA Shyam Kumar ga ISTV news ka wari sanabada president oirambi Kim Gangte gi matam loikhiba amade handa pangthokhiba lok sabha mikhal da outer gi mirep oikhibi Kim Gangte chaungna maithi khibana chingba maram sing asina naungna mahapu president khalakpani haiki पार्टी सुबह हेन मपांगल कंखन होनरगनी लोइनना पार्टी मनुंगदा अपेन पेन द लैरिबा मयाम असे मरम थिदोकनी एंटी पार्टी ओइबसिंग पार्टी हाई कमान की पाउटाक मतुंगिना अमदे पार्टी की चना पथाक की मतुंगिना थबक लखुटकनी हाइखे तृणमूल अनिहुम फोकलिकेदा अखोगी अथॉरिटी यावदना दम अनिंग पथौ तोने दो हाई कमान ना पिरक ऑर्डर्स ना फाइनल होई ओ अदो नमसी की मतंग नहान अखोई हाई कमांड की अयाब लौद्रगसु अखोई सिदे GB मीटिंग पांगथोग या है वाफम अमसु लैबा अदो मसीगी वाफम सिना कमायना तवे अदोगी वाफम ददी ngasi अखोई प्रेसिडेंट अमा अखोई हाई कमांड आई अपॉइंट तौबिरबनेना अखोई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सना पथा की मतुंगिना अखोई लेगल एक्सपर्ट लैरि सना पथा की मतुंगिना प्रेस मीट अमा कॉल तौने अदुगा मनम पुदम खंगलर अनौबा प्रशासन खंबीरबनिना अखोई ग्रासरूट होरगा फजना पार्टी जा अखोई मौ मरिन तादना अखोई तंबर तौबा अदगी चना कालो लेतबा मयाम जी मकोबदगी अखोई पार्टी मगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सना पथा की मतुंगिना मणिपुर प्रजा की अपामी मोंग या अखोई याम संसिद प्रजा की सेवा तौरगा अखोई अपांगरा पार्टी अमा ओइनबा तौबा ngam da सेवकनी जिसके अखोगी कनो MLA अखोगी तोंगान लेनबगी पोट खरसु मयामनसु उबा दुगा प्रेस मीट का तौगना तौरिबसिगी मतंगदि करी मोट हाबिनी सिगी मतंगदि अखोगी एंटी पार्टी एक्टिविटीज ओन तौगी बाइतारे को एंटी पार्टी में तौगी तो मयाम दु मागी मरम तौरगा हें अदुम कनो तौनी अदु परसेंट मदु हें अखोई खरबीरबनिना मदुगी पार्टी की सना फाय मतंगिना kana kai taugiba kana gado na haibado adu angi mating lawga adu exlone MLA Shyam Kumar bu state president oina khalakpada youth trinamul congress na nungai bu phongdukre youth ki general secretary abungcha konthojamna nauna khalaba state president gi liting makhada party asi hena mapangal kangkhat hanba ngamlagani haire honorable thanaujam Shri Shyam Kumar bu amuk hanna मणिपुर स्टेट की तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट लोइना खलकपदा मणिपुर तृणमूल कांग्रेस अपुनब कमिटी अमदी यूथ कमिटी ना हाइनगाई लेतना नुंगाइबा अमा फोंदोकचरी सेंटर दा अहोंग लालगा मणिपुर दे राजनीति की करीसु अवोनबा पुरकलोय हाइना मिनिस्टर AK मीराबाईना फोंदोखरे वाफम ngasi पाथोय पार्ट 1 दा लैबा इबुदौ पाखंगबा इमा मालेम लाइसना कम्युनिटी हॉल संगाबगी थरम दा फोंदोखिबने थरम अदुदा MLA ओलंदोने माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर श्याम बाबू पाथोय ब्लॉक कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट L कुमार अमदे MIS Brickfield की प्रोप्राइटर मुटुम इबोतोंबेसु थरमपुसिंग ओइना सरुग्याखी बे MLA लंदोनिना स्टेट असिबु थोंग मानना साउखतनबा चिंगतम खाइदना गवर्नमेंट असिना होनरिबा सिदा मियामना मतेंग पांगबियु फोंदोके मिनिस्टर AK मीराबाईना सेंटर दा अवोन लालगा मणिपुर दा अवोन लाकनी हाइना मियामना मिपाइनरिबा असि थादोपियु UPA ना गवर्नमेंट पाइरिंगैदा त्रिपुरा दा चही कुन हेना CPM ना शासन तौखे BJP ना सेंटर पाइरबसु लमदम सिगी मियामना पालिबा गवर्नमेंट असिदा थाजबत थमलबा
amadi government su ching tam khaidana thabak paikhalabadi sarkar kairoi phongdokpaga loinana handak Narendra Modi wasak panumita mai muthatli haina charge tawriba aranba wafamni numit adu yuremamda injin yadabadagi mai phanganba ngamkhidabani paliba government asina yamna pukchel pikpa mawongda miyamgi thajaba mangaloi miyamna su government asigi asoibada sumthoknaba pautak pibiu haiki Manipur government na judiciary bu atonbigi masagum loina viri haina ambagi president Khaidemani na phongdokre ngasi all Manipur Bar Association ambagi cheraf koto leiba office ta pangthoki ba pawgi mi phamaduda ambagi vice president Y Priyo Kumar amadi executive member Sham Charan su sarugya ke Vice President Priyo Kumar na court singi award passing menkatragadi miyamga loinana government ki mathakta akan ba pressure pigani haike Khaidemani na makha taraduna hauzik Manipur da high court tagina district level court sing phawada award apana pik thale Manipur High Court linkat khiba chahi amatha ani helaba phawada judge ani hangwata natana Chief Justice asisu acting oina leiri district singi oina district and session judge ki court khudingmakta all India gi oina yamlabada staff 29 yamdrabada staff 38 leifam thokpada Manipur da leiriba court singda staff kungi makhada ngakta leibata natana staff tara khaktana chalaibasu yauri Fast track court khudingmakki leifam thokpa staff taragi manungda ahum khaktana chalairi masina miyamda athubada wayal phanganana ba honabada chauna khurau thangba ohele award pasing asiki matangda mention binaba India gi president prime minister amadi supreme court ki chief justice ta phawba aibache thaduna khangan khibaleire masida natana infrastructure gi lamda su chauna ahoba leire Atuba matamda award pasing asi mention rabadi miyamgi matenga loinana akan ba thabak paikhalakpa yai haina phungdokhi Yam Tuna High Court ki judge hapma chief justice hapma district and session court ki staff aduga magistrate ki coaching staff se atuba matamda Marilina authority na law department na aduga government na sitawutai Narangan telephone da law secretary contact tore the high bamam se kanana bigi damakta gamenda madugi approval long na badi thagat kare cabinet memo se made aure ko le haibani chimba khara bihar kai adu punamaga se government hana hona dana leibo erga su thujin biro hana hona da bo erga su masi athu matamda to biro natragadi masigi fataba folla ani praja singi matenga loina ai koi darkar leba na social action lokalani including public interest litigation chingba darkar lebadi adu mi tawna ba all Manipur Bar Association na kana repairu wa pharmacy la agani Executive member Sham Charan na hauzik Manipur da khwaidagi chauna nariba leina ase drug amasung nupi angangi mayokta chathaba hingsagi thodok singni masidagi ngakthoknaba amasung athubada wayal phangananaba lingkhatliba court sahi ani hena just haptana leibadagi miyamgi achouba isu okiba thodok singi wayal phangbangamdabani hiramasida government na athuba matamda miyeng changaningi haikhe District and Session Court ashe masjid da ko president tapi hiba staff ki strength leitaba limited number leiba adu delivery of justice kanu se phangdawgi maram se ai ko staff watba masi judiciary gi leiba singsin natte legislature amadi executive na judiciary ko awang thakta thamnaba matik chawa infrastructure thamnaba staff ningsi jana thamnaba aduga judge wigidori singsi regular post hapaga judge singse lehilaba kandada aikoni Manipur gi makhal anaba makhal ani se at least khardo su solve to ngamgani
हंदकता लोइताम खुनौदा लेबा URF कैम्प ता लुप असिगी कादर अनि हाटलगा फुमलंबा थौदोकी मतंग सेमखिबा JAC गी म्यूसिंगा ngasi chief minister ga luchingba team amaga unaduna yanaba purukpadagi asiba haksang sing lowkhre leikidraba kadar ani adudi I Bode Elias Washington amadi P Somorjitni ngasi chief minister ga wari sanaba aduda JAC gi mioi taram dina saba miut kangbu ama yauki haina ngasi irawat bhavan da pangthokpa paugi mifam amada JAC gi member KS Gunadhorna paumi sing da phongdokre सरकार की माइकईदा होम मिनिस्टर सु ओइरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम रेवेन्यू मिनिस्टर देवेंद्र अमदी केंद्र अहुंगी MLA सिंह सु सरुकियाखे केंद्र अहुम अदुदी सेकमाई लमसांग अमदी नंबोलनी मांगना मखाताना फोंदोखिबदा हारिबा डिजिग्नेटेड कैम्प असे इंग सोल्यूशननी 15 गी मार्च 38 फावगी मनुंगदा होंगबा हौजिक लेरिबा कैम्प असिगी फेंसिंग वॉल असे मपुंग फाना अथुबा मतमदा सेमजिनबा कादर सिंगना कैम्प मनुंगदा लेरिंगाइदा मोबाइल फोन सिजिनहंदबा करिगुंबा मयुंगा पाव फाउननिंगलबसु पुलिस की ममांगदा वारी सानबा कादर सिंगना मयुंदा चटपा तारबसु पुलिस पर्सनल सिंगा लोइना चटपा हौजिक टेरिटोरियल आर्मी ना ngak seliba कैम्प असिगी IRB पर्सनल तरा अमदी मणिपुर पुलिस पर्सनल तरा हापचिंदुना मपुंग फाना ngak selhanba victim ओइरिबा इमुंग मनुंगदा लुपा लाख अनि मखाई पीबा लोइना फैमिली मेंबर दा चानबा थबक पीबा सिने करिगुंबा यानकिबा वफम सिंग असे निमिट हुमनिगी मनुंगदा थबक ओइना पांथोक्तबा तारबदे मखा ताबा खोंजंग चंगसिनगनी यानरिबा वफम सिंग असे MLA अहुमना साखी ओइदुना अमदे थबक सिंग असे पाकतपदा दायित्व लौननाबा वफम सु चीफ मिनिस्टर ना सिनकी हाइखे वाशिंगटन अमदी समोजित अनि इमुंग मनुंगदा रुपा लाख अनि ग मखाई की रिहेबिलिटेशन फंड पीदा within 3 days निमिट हुमने युमनुंगदा पीरगनी हाय मागी फैमिली नुपी सिंगने ओरिबा victim ओरिबा फैमिली नुपी सिंगदा अकोय मकोय की चानाबा खबा अमा अथु मतमदा पीननाबा कैबिनेट खनरगा पीरगनी हाइव पोइनसी यानरैब पोसी आई होना कोइना JAC की माइके दिगी बीउना हाइव मतमदा ऑनरेबल अकोय की लेरिबा MLA सिंग माइ लोकल MLA सिंग पूरा दायित्व पीरगा CM ना हाइव जी MLA की दायित्व ने हरगा मोगी दायित्व दे चलगा सेदी ngasi होने सेदी पिरक्ट्रा KYKL के सेकंड लेफ्टिनेंट लोइटोंगबम इंद्रजित मैतई एलियस सूरज सिंहा अपोपा लेखिद्रबा एल सिंहाबी मैतई असम की गोलाघाटगी म्यूय असे ngasi लांगजिंगदा लेबा CRPF ग्रुप सेंटर दा संजखरे होम कमिंग सेरेमनी हाइना पांथोखिबा थौरम मदुदा CRPF मणिपुर नागालैंड सेक्टर की IGP डॉक्टर NC अस्थाना IPS IG इंटेलिजेंस KT वाईफाई IPA IG LO1 क्ले खोंसाई DIG रेंस 1 IK मुइभा यावना मकोक थोंगबा CRPF की ऑफिशियल के आना सरुकिया के लेटोंगबल इंद्रजित मैतैना .22 पिस्तौल अमदी ग्रेनेड अमग लोइना रखे थवंगा मरी लेना IGP डॉक्टर NC अस्थाना CRPF ना होम कमिंग सेरेमनी मखाताना पांथोकनबा होनखिगनी हाइखे We are pleased that one cadre of KYKL, that is Kanglai Yavol Kannalop, self-styled second lieutenant, Loitong Bam Indrajit Metai, alias Suraj Singh, son of late Shri L. Singabai Metai, has laid down his arms and ammunition before us. We treat this as a homecoming ceremony, and after which he would be properly handed over to the state police for further necessary action. We do hope that in the days to come, the CRPF would be able to facilitate more surrenders. Thank you. मना मसिंग ngakna semba aki amogi polam puthokliba Jobis company gi ahanba oina Manipur da ngase beauty khaiba beauty parlor ama ngase film actress Balana hangdokre Kwai Brahmapur Nagamapal Laimayum Lerak Machinda Leiba beauty hangdokpagi thorongga mari leinana co-proprietor oiriba Ajit Tapebamna Manipur da global warming amadi pollution wangkhalakpadagi skin amadi samda akaiba kaya lakliba ase kharadang oiraba sukanba ngamnanaba company asigi miyeng makhada beauty parlor asi hangdokpani haike Maruina si hang is maram to pollution kaya thongko mayam sinako global warming kaya thongno skin da here da yam effect aweba and ako ai message Jobis ki herbal cosmetic company ne si herbal ling after over products skin
ga hair da chok lai ba myam se treatment tong na ba chi da makka hanjabani so facility de any skin gi problem jing ja chi gi treatment loi taw ni samgi da samgi da ne dra phai ro le samgi split taw ba pokhai ba maton pokhai ba dryness tum myam gi treatment loi yaw spa samgi spa body spa loi yaw Special Implement Generation Program gi bank kharana loan recovery gi thabak chathariba ase matam khara lepiko haina All Manipur Selected Special Employment Generation Program Beneficiary Committee na khangalakle National Food Security Act Manipur da July thagi chanaba haugadori ba asiga mari leinana nomgi oiba awareness program ama Imphal West ki Lamphel da leiba DC complex ta pangthokre Consumers Affairs Food and Public Distribution gi District Supply Officer na sinduna pangthokiba thoram asida Imphal West ki adaksa Waida Sumati DC ke Radha Kumar amasung Advocate CS Narendra Susarukya ke Advocate Narendra na National Food Security Act 2013 gi makhada Targeted Public Distribution System ase mangjongna na mapung phana yengsinba yamna maru oi hauji phawba PDS ki makhada leifam thokpa Fair Price Shop Plate Egasigi makhada leiba chana pathap sing ngakna chalhaudrabadi masigi kanafam nairoi phongdokhe Chien cha lei ngamdawa khalwa khalan do kamu ya khadoga kudong sa si mo si ya ni tibani khadi phasal wa ko ma ko si lai chien la lai ka thiru ma tam di tamil nadu ni ko farame adu ni yamati akhalon jinchi da ko na tai thui ni ke kai ni yo BPL si kana na pai BPL card se BPL card se pai si vote chien ni yamada pagi voter khara lingwa mana nupi luna duwa ni BPL card ko pai di angan ni jandu yang ngai ni masi downtown ka line BPL si ko di home ni ai hai khanya atu ko ni sidin na ho se pa du na te Desam Salungpham Unit Council amade Salungpham Youth Club anina khusamnaduna Environment Literacy Campaign gi sarukam oina khul asigi akoibada leiriba mahairoi oja amade khunja sing yauna akoibagi maramda khangminana ba khongsat amasat khre aikoi u thaba tamnase akoibagi phibam phandrabadi miyoiba khunaisu hingbangamloi khunja singna aikoigi khongang lu nalan se haiba pleka sing paikhe Manipur Sarkar ki Department Singi Marakta Cooperation Lainadaba Table Mathakta Akan Basakna Ringai Miyam Makhal Kayagi Awaba Mayoknare Electricity Amasung PSED Ani Mukna Ringai Ningthem Pukri Mapal Water Supply na Ising Piramba Mafam Sing Hauze Khusem gi Ikang Mayoknare Athuba Matamda Mari Lainaba Singna Yengsin Biduna Ising Phangandrabadi Miyam gi Ihok Lakani Haina World United Youth Club ki President RK Gokul Chandra na Phongdokli Mana makha taraduna water supply asina maru oiba mafam kaya ising piduna lakpani adubu engine ama mai hena lakpadagi chakre hiram sigamari leinana electricity cooperation da wakat labasu thausabidre mai leinaba minister na athuba matamdam yeng changbiu hairi temporary water supply asi totally difang oidana ising piba sen numini pane sure masila pai basi hairi basum loba department masen amaga misunderstanding leinaba se masigi wakalona chi thadok piraga amaga corporation pibiraga hagi interest yengaga hairiba public health engineering department bu paibiriba minister in charge amasung power department bu paibiriba minister in charge amadi managing director loinana chief engineer singa coordination amaga pinaraga yamna athu matangi manungda प्रजासिंग इसिंग फंगन बियो सिंगजमै चिंगा मखोंदा बॉम्ब पोखाइदुना मिसि मिना थोकन किबा थौदोक अदुबो नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम ना हक्सिलना लौबगा लोइनना असिगुम्बा थौदो असे मतुंगदा थोकन बिदनबा मरि लेनबा खुदिंगमक्ता अपील तौरे Jiribam ki Uchatholda Mitai Apokpa Maruki Lining Call Amana Sanglen Asigi Purel Mutum Janmen Jor Maitaina Urep Yung Tamduna Sab Hokre Lining Call Asi Sanabaki Damak Local MLA PWD Jiribam ki Assistant Engineer BIPL All Jiribam Fair Price of Wrestling as an Association Amadi Atailanai Mihu Singbu Mateng Pangbirapagi Damak Tagat Pafungdukli Makata na Miyam na Mateng Pangbina ba Apil Tawre Ningombamda leiba thang ta sindam lupna milalga pulaga maitai mayak changdamna bagi thoram sinana ba haina khraga milal khangandana ngarang pangthoklambagi damak changeng adu thingzili haina milalgi president sadokum tomba mangang na phongdukre milalgi office ta pangthokpa pawgi mifam amada mahagna makha taraduna chanaba yaroi daba changdamna ba adu june 13 amuk hana sinana ba june 3 tagi form thaba hauragani Hana Yakiba Singdi Anovo form Lodraba Suyaragani, Zandam Nabasiki Damak Milalgi, General Secretary, Paunam
था काबना लुचिंगबा सब कमिटी अमना सिन्ननबा थौरांग तौरे हाइखे कांगो लाना चथरप एग्जाम सिना मरम ओरगा मतुंग ताबदी कनागुमना मिलानदगी असिबा कंपटीशन चांगियन पांथोखे हाबद मिलान अयाबा पीबा ngमजररोय अदुगा मिलान मपुंग फाना लेबाग मियांग बियंगा मतुंगदगी स्मूली फजाना थबगा जि मोंग ताना चुमना चांगियन जि पांथोक चरगनी हाइना लेबाग मियां ममांग सेंदोक चरी मसी वाफम हौखिबा मार्च मापनदा लेखिदबा पोसंगबम खुलेंदगी नोंथोंबम मंगलेम बाबू हाटखिबा थौदोका कोइजम बाबू सनागा करिगुंबा हिरम अमतदा मरि लेनदे हाइना सेंदोरखले मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा बाबू सना लेखिद्रबा मंगलेम बाबूगी लोइनबिना मियाद असिदा चेनबा सिंगी मनुंगदा महाकि ममिंग यावरकपा असि अंगकपा पोई मंगलेम बाबू लेखिदबा मतम अदुदा महाकति मोरेगी एग्रीकल्चर ऑफिस ता पोस्टिंग तादुना लei महाकि अरोइबा मथौ मंगम पांथोखरबा मतुंगदा छुटी थोरकपनि हाइरे आई सामक्ति मोरेदा पोस्टिंग ताबनिना आइदि तमना आइदि युमदा लेते पोसे ले आइदि सुलौ लौजदबा आइजिबो सेसिदा सेनि यावरे हाइना मोना सास तो संबिजे ओसे पेंजति माना कवरा मरी मता मयामदा विचार तबि कोपियोसो कोसु मसे आइसु दिपांगै Journal Education Officer John Tree Thaubalgi Makada Leiba Moijing Wang Mataba Upper Primary Mahiru Singda School Uniform Singyan Thokre Tharamasida Lesang Them Kendra Jilla Parisad Member MD Latif Amasung School Asigi Headmaster MD Mahmud Su Sarukia K Sam kakpagi mamal lupa kuntra launaba honarakpa M sunayaba ngamloi hare Labor Department asu sam akakman hengatanaba sinbigadabani lupa kuntra laurabadi khal manadaba achau macha khaibagi mawong ama sinmi singi marakta thoraktuna manadaba miyeng amana yengbidabagi mawong malakpa yai karigumba hiram amatada M suga sam akakmal hengatpa natraga hengatabagi matangda yanaba leitru hare हौखिबा मेगी तांग कुंतरेता मणिपुर के ट्रक ड्राइवर मरी फाखिबादु अथुबा मतमदा थादोरक्ट्रबदे नेशनल हाईवे नंबर 2 अमदी नेशनल हाईवे नंबर 53 गाड़ी चेनबा लेपलगनि हाइना ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी आइस्कुला मनी नांगसे एमजे एवेन्यू द लेबा यूनियन असिगे ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोख्रे पाउगी मिफमदुदा ड्राइवर की इमुंग मनुंग अमसुंग लेकाई गी मिय क्या सुसरुग्या के कुलमनी नमखा तारादुना ड्राइवर मरी फाजन खिबा सिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर बीजेपी इम्फाल वेस्ट एसपी दा आइबा चेरोल पिसिनख्रे हाइके मखोय मरी असि कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा अमराजान पीएस की बोकाजान मनाक्ता लेबा एसबी पेट्रोल पंप मनाक्ता अहिंग लेकनबा गाड़ीसिंग अदु खामदुना लेरिंगैदा बोलेरो दा लाकपा मियोय मंगा तरुकना नोंमै नमलगा पुखिबनी मखोयसिंग अदुदि थौबाल खेकमन मनिंग चिंगदगी सोइबम खोमै सही निफुहुंदोय अपोकपा एस इबोयाई माकी गाड़ी नंबर ना AS01 DC 6737 नि एस सनातोंबा सही कुंतरुक अपोकपा एस इबोयाई माकी ट्रक नंबर AS01 DC 0056 कैरा लांपोलाकपम सरत सही कुंट्रा निपान अपोकपा तेंबा माकी ट्रक नंबर ना AS01 DC 6738 नि अतोपा अमना इरेंग बंदगी एलांगबम रोमे चही कुंट्रा माह की ट्रक नंबर ना AS01 D0 3060 ने मखोय सिंह असि हई मही बिस्किट अमदी अतई पोलम सिंह पुरगा इम्फाल दा लाकपदा थौदोक असि थोखिबनी मखोय बो अथुबा मतमदा इमुंग मनुंगी अवाबा येंगलगा थादोकपिरौ हाइखे मरी लेनाबो अथॉरिटी की आसाम की कोई कार्यालय में नमदा लेबा सुमसी सिदा पाउज पीबीदना अथुबा मतमदा मोजे मोय कन्ननबा सरकारना होनबियु हाइदना आइगी प्रेस मीडिया की थोंग अपील तौजरी अदो करिगुंबा मसेजिदा थादोक्तरबा करिगुंबा कनो तौत्रगदी अकनबा खोंजंगमा अखोगी चलिबा गाड़ी मयाम से जिरी लंबी की ओरो इम्फाल दिमापुर की ओरो पुनमक अखोगी सिन गाड़ी थोड़ी खुदिमक लेपगी इगम लाकनी आइसी गवर्नमेंट सु मसुबा अचौबा क्राइम लाक्रिदा सेक्शन थराव पकिना मोय बुके त काजना कंदेउ अमदी फारिबा फजलिबा ग्रुप से सु मोय बु टेक त काजना थादोपिउ गाड़ी मपुसिंगना हाइखिबदा मसाना मसाबु KYKL नि हाइजबा कांगबुसिंगना ड्राइवर मरी असेगी थादोकमल लुपा लाख कुंट्रा पीनबा खंगलकले इमुंग मनुंग अमसुंग लेकाइगी मैरा पाइबिसिंगना फुंगदोखिबदा हाइरिबा ड्राइवर सिंग असि मयु मकई पांदुना मचा मसु लेरबा ngaktani मियोबगी मिनुंगसि येंगलगा थादोकपिरो हाइखे हारिबो कोइ सोरो सावने मोय थादोकपे सोदना नोंदना अदगी ड्राइवर ओइदना
सिंमी वैन कोई चेन चेली बसे अतई करी सुनते अहल लमल अमदे आंगांग नुबी सेम साननबा अदगी पुक थंजनबा लाइता लाइरा मयाम से मेखनबगी दमक मखोय दाइबर ओग चसबनी अदना मखोयदा अवा अना पीरी बसे पीबीगनु अदना मखोयना करिगुंबा असोयंगम खंगदना उदरना असोयंगम यावरमगसु असोयबा पुनमक तो पीरे हारगा मखोयबु सरता अमता यावदना थादोपिराउ हाइबसे आइना मैरा पाइबी ओइना हाइजनी Ngarang numidang pung mapan makhairom tabada Chandel district ki Gunpi block ta Sugnu police station amade commando post ki kangbuna Kuki student organization Gunpi block ki member ani fa ki bathong bo yaning di haina ngasi Paumi Singa unaba amada organization asigi lusing basingna phongno khre Paumi Singa unaba da organization ki general secretary Felizi Hundin BP Thangjol Waite amade finance secretary Lulun Haukip su sarugya ke lusing basingna phongno khibada makhoi bu kari marong gi fari bano haina police station da chatuna hanglubada mioi ania si phuba chaiba thong yaning de Sugnu police commando singna michang mikhai nai ba thong chathabiganu masida Sugnu police ki SPDO amadi SI Somorjit Chenei Maraleba police personnel sing sarkar gi home department ki mari lainaba singna athuba matam da action lokat piu masina trabadi tongan tongan ba khongjang kaya chatharagani KSO Gunpi block ki office ta pangthokpa Paumi Singa unaba aduda general secretary Felina matam kaya gi mamangdagi Sugnu da leiba commando singna chingdagi chana thagnaba amadi yonaba polam puthorakpa mioi singdagi namduna paisa lawba pidraga na pot chai mulhauba thong kaya chathei masi yaningde mai leinaba singna mieng changbiu haidi police singna student body se khidang respect piduna hingminaba sina phagani haina wakhan lai anduda police haibasidi mi makhaki nate mi mayam gini public kini bichang mi kha naida duna mi mayam se equivalence hoina equal ni haina tawbibana aina phongdok jari anduda ehoisu cooperation pinaraga police ko kana cooperation pinaraga hingmanaba pami student body admina anduda Fuba chaiba khongda kawa ngangnasi haiduna ngangna bacha teborda phome amana khut thai amana khongda kawe dugumudi karamba menur karamba police karamba kasam chaba police no si haizoning and combat picture gi ahum suba production Manipur feature film Maku Mamit ki yaifa thongni thoram Thawbal Khetri lekai da pangthokre Krishna Lal Ningombam na direction piba film asida Kaiku Bala Arun Thoina chingba artist sing yaure Wangkai thangabat mapal dagi hanjabam ongbi tez bala kaubi chei kuntra mangaram surabi nupiama ma ki masa ani ga loine na chatkiba tang kuntra gi ayukta mayum dagi thokiba dagi thiba khangre hade tez bala si foot mangarong wangi kulei kuchuni kanaguma singna maha pu thengnarabadi manangna police station da natraga ma ki mapuroi ba hanjabam Mohan Sharma da pau pibiu hade Me kuntra matoi da kuntaruk suba sector gi mapan suba air na more gi pangal basi dagi fare hariba sagol sem yaseyu alias pupu chei kunithoi apokpa chingtam maite Myanmar gi Saigang division gi manungchan ba Namphalong gi Tamu town hariba MUSC RPF amadi masigilan me PLA ga karigumba hiram amata da mari lena di haina lobasi gi Department of Publicity Chief Bankim gi Cherol amana sengorakli Communist Party of India Marxist Manipur State Committee gi member natana Manipur Longmi Marup ki President Oiramba Comrade Thangjam Tarpanna ngase masagi anaba amadagi lekhidre mahangna lekhidabada CPIM amade Manipur Longmi Marup na awaba phongdorakli hauji sanbagi pau Ngasigi sanabagi paugda football Ani suba for Kundrakom Jila Parishad level inter Ward 7 aside football tournament ke final da Kundrakom GP Ward number 2 amadi Kundrakom GP Pradhan team ga sanaragani Yaifa lamjing kanglop chingarel Tezpurna Sinduna Club asigi playground da team kunna saruk yaduna chathariba ani suba for Kundrakom Jila Parishad level inter Ward 7 aside football tournament ke ngase sanakiba semi final match da Kundrakom GP Ward number 2 na Hararo Tangkham GP Ward number 9 Jingkhubu goal ahum amada maithiba pike
Kundrakwam GP Ward number 2 gi goal sing adu Vishwakumar na match ki tara suba amade nifumdoi suba minute goal ani chanke atopa goal adu na Bizen na yankai suba minute chanke tournament asigi ani suba semi final match ki sana ki bada Kundrakwam GP Pradhan team na Harau Rau Tangkham GP Ward number 1 Sinambu penalty da goal ahum sinoda maithiba piki team animakna normal time da goal amata chanabangam dabadagi kick from penalty mark na decide to wada Kundrakwam GP Pradhan team na goal ahum sinoda maithiba piduna final chankibani mai pakibagi goal sing adu M Milan T Romeo KH Rahul na goal sing adu chanke ऐसी गोल फोर सेकंड फोन की तरह हम को माव जान मतलब मथंग चलती जा रही है Thasiki tang manga dagi nipan phawba Kurukshetra da pangthokadoriba Kunthranithoi suba sub junior boys first cadet Kyorgi amadi Tare suba sub junior girls first cadet Pumsi National Taekwondo Championship ta sarugyana ba Manipur team gi nupi masa amadi nupa masa sanaroi nifu official Nepal ngasi Imphal thadokre All Manipur Volleyball Association gi bijeng makhada Lamding Educated Welfare Association Lamding Kuman Themna Sinduna Association asigi volleyball ground da team nipana sarugyaduna Maris Westat level junior volleyball tournament ki ngasasana kibada Bakhe Lamphel sana kaithelna NYBA Naurembu set kunmanga kulumdoi kunmanga taranithoi kunmanga taramanga da maithiba piki atopa match amada Lewa Lamdingna Bakhe Lamphel sana kaithelbu set kunmanga kunmathoi kuntaruk kunmari amadi kunmanga tarataruk da maithiba pikre Madhya Pradesh ki Indore da thas ki tang tare tagi tara fawba pangthokadoriba manga suba national Bobby Nam Championship ta saruk yanana ba Manipur team ge sanaroi sing khalle haina Bobby Nam Association of Manipur na thadorok pachero amana khangalakli All Manipur Football Association ki makhada District Sports Association Chandal na sinduna June thagyani suba chayol da Maha Union Government Higher Secondary School ground da non-residential football coaching amadi training pangthoklagani haina association asina khangalakli akupa marol office asidagi khangnaba yagani haide Social Development Club Samuro Makhale kaina sinduna SDC Sports Complex Khwailam Park ta chathariba tha amagi oiba non-residential football coaching camp Loshin Kre Manipur Chess Association sinduna numit taret ni gi oiba chahi 15 makhagi nupa masa made nupi masagi non-residential chess coaching camp tha sigi tang mari dagi Tumuthong Chess Club ta pangthoklagani camp asida saruk yaninba singna MCA gi secretary dagi akupa marol khangnaba yagani amaromda July gi tang tara dagi taranipal fawba Maharashtra gi Pune da pangthokadoriba nifunipan suba made kunmapan suba National Junior Under 19 Boys and Girls Chess Championship ki dama khangat khraba sanaroi singna thasigi tang taret fawba gi manungda MCA gi secretary da report torgadabani haire All Manipur Football Association ki miyeng makhada Manipur State League ta yawba club yawna inter-district transfer gi ngasi nini chanba fawbada sanaroi ni futare transfer apply torkre tha sigi taret fawba chathagadaba inter-district transfer gi ahoba numita sanaroi taret apply toke Taret suba Makhanlal Memorial Veteran Football Tournament ki champion gi winner Dubong GP Veteran Football Club Jiribam na oikre All Jiribam Football Association na sinduna mamang thagi tang taramapal dagi Jiribam Government Higher Secondary School gi playground at chathariba Taret suba Makhanlal Memorial Veteran Football Tournament ki ngasasana ki ba aroiba match ta Dubong GP Veteran Football Club Jiribam na South Barak Veteran Football Club Kasar Asambo goal ani amada maithiba piduna winner oikibani makok matang tarba singda thoromapu singna manamathum sing yenthokhe Housing asino mo gyang sagi pauda ICA lamphel pataki phangba paugi matungina ngasi khwaidagi saba degree Celsius kunthra taruk dasmik taruk khwaidagi ingmana degree Celsius kunmathoi nungsita yawba iseng manili chang ayukta chada marfu humdoi nungthildana chada yangkhai nipan nongjugi chang nil Housing aroi badamaroi bapau mukhana Andhra Kendragi MLA TS Shyamkumar Manipur Pradesh Trinamool Congress ke President oina khankre Center da awong balak laga Manipur dadi rajniti gi karisu awon ba purakloi haina Minister AK Mirabai na fogdokre amadi Manipur government na judiciary bu aton bigi masagum loina biri haina ambagi President Khaidem Mani na fogdokre ngasi goi dadi ISTV na pizza paw matang solution jare mieng tabiri ba singwa mukahana khorum jare